So parlok biit nga pedyang subay pi siya ka channel ka jonga rest the classical vlog. So nit video na kamet kabakwat kabakya to blelo ng kabat pi baro te hagan ni kapor kamanta nga pan ka ching Christian na bisay kipat ba daga ba fin Christian nya daga ba fin like share and subscribe nya ka channel ka jonga. Te matagas ni ka vlog kan day po Lady Hydra Park Shillong. So parlok nila apoy kan ni ka channel ka ba in late na siya pa. Dengan pergi ke Jakarta, kepengen lihat awak. Enggak don hang ni hajan jonggo pagi, tang banyak menyekat sekolah. Katu kat ni minit bagian boy hang ti hapo, entrance bagian room shapo. So ali mentang pen EV, ali. So parlo ni apa yang jika bagian room shapo, banyak bensin shua hang ni. Arpo tangka marway kalong mai ki balai he abri ki kalong kede shipo tangka marway. Tak mentang an siu shua ken. Sementara kat rong ni sini shipo jong English mat ni ale ke. Kalau pun no sini shipo. Jadi dari jong mat kita kakak nak hadu kata. Sementara ni rong ni sini shipo mo ida hang ni. Jom ating pergi fikir kelo macam kakak nah du kata mo ka digasin ke banang ko may nga po rong sini. Oyola labun klik na ma don ni po shilong dai ngam kilo po bang sini. So ngit mata singi apa macam ni awak kelong macam dah sadok tak tahu nya nam kai kelong ki kena men ki som lai ki rong ba tu mantah nak perlu ujung so ale ke ngin kam stage room kan dia jaga ke ba Julia kai ki kelong ki kena ki jaga so kam stage So parlok nila boy siya magkudyo ka amarwa kapor kalapot nihapan mino lang ni ginang room only ginang chong ni only 30 minutes ginang room ginang room pag ringim tiyo mo pagkakalakhang puloy so nihapan mino kapan yun